Riri kamiti ya mwanya iria yathugundirwo guthingatithia uiguano gatagati ka President Uhuru Kenyatta na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga iri ikereka-ini ria muthia ria kuhariria riboti na kumineana kuri atongoria aya eri iguru rigie mawoni ma Kenya uiguano-ini uyu. Mamwe ma mawoni ma mendekithia kuri kamiti ino ni mambiriirie kurutwo mahitia. Gikundi kia atongoria kiama kia Jubilee mari mwena wa Moro kaunti-ini ya Nakuru makimeneria mendekithia moria wari murugamiri wa aruti a wira Francis Muthaura kuri kamiti ino uria wendekithitie kwamurwo kuria uri koragwo ari wa keri maumirira-ini ma githurano gutuika prime minister. Otherwise hakuna haja basi ya kwenda kwa uchaguzi, watu wakae chini ya mti ama wakae kwa boardroom waseme wakae chini wakawe positions and you don't need to go to an election then. Matongoretio ni mubunge wa gicigo giki Kuria wa Kimani maugite muoroto wa githurano koragwo ari gutuithania no gutongoria thirikari na ti gutigira mundu wothe ari wathani-ini. Let us elect a party, let us elect individuals that we know will serve the country, and those that do not make it to be president, for example, they can form official opposition. If we are doing an amendment to the constitution, it should be to strengthen the office of the opposition. So at any particular time we have a government and we have an opposition. Sio kama saizi wakati tatujui serikali nani wako kwa serikali na nani wako katika opposition. Atongoria aya magithie na mbere kuga atire bata wa gucenjia gicunji kia utongoria ihinda-ini riri na handu hake uria uriukaga namba igiri akaiukagia ithenya ria mung'ethaniro ta uria gatiba itariirie. Handu-ini ha Kameme TV, Njĩta Kamau wa Mwangi.